Rom 3:21-26. Ma or hishimpa. Jesus kawa anin yoko erberiria. Karem bawa ma oto avui wasilaka ma warna mak or ushakwaria. Hakoter avui wasilaka nombo agrin ni tiang paha anggop or sarisir. Os nombo agri orok ni tia nayi. Or awak nirin ma warna mak or ushakwanir. Angkop maskop Moses nga profet ondong ka nombo oso si talakurin or saveri li heyerisir. Nombo oso karem. Osni hishinimba. Jesus kawa ani onton angkop or yoko erberilir. Karem nim panayi. Avui wasilaka awak ma warna mak or ushakwanir. Or nombo namtas nom sariri. Pek nombo las judama ondonchik or sashi hovok. Nombo ananti las judama ambu ondonchik sari amburi. Wahau. Nombo namtas nom or sari sir. Perem ushirik. Nirma misambik fe amber hom nakrem kop kawa ni undanir. Ui yanga ori or nga ni likurik ni nari ambunir. Karem ushirik or heyefu waprushi orin yeltam nirin hariri. Lerawu os Jesus lari orok kawa nihin or yoko ermbehe nirin indiok or la ma warna mak or usharinir. Jesus or hala shirik kawa nihi os ni undarincik ni farni hariri. Karem unda osik os Jesus lari lerawu oso ni heyehe nimpa. Omesira kawa os a undarincik ani ni farni hariri. Erem or unda osik waplelena avui wasilagai os anik nakurik nari oso anggap mendek narisir. Karem nimpa nayi avui wasilaka awak nirin ma warna mak or ushakwanir. Or ma warna ma indingaria. Nombo os Jesus hari orok avui wasilaka ma warna mak or nandari ori oson korbak or mukushirik ni heyerisir. Or pe kawa os masni undarincik wasan kolomalo kari amburi. Nambek nigishiriri. Jesus kawa nihin or kishaha ni farni or hari osik avui wasilaka lerawu os or lari oson awak or heye ma ol Jesusin ishin tiyawa ma onton ma warna mak or ushakwa lira. Or ma warna ma orik pek indik kawa ol ni uwan hempa kwa amburi. Perem ushiwak. Jesus angkop kawa nihin yoko erbe kurik hari ora.